Kuyasiza ukuthi umuntu akhulume angafeli ngaphakathi ngithi angihlambuluke la nginenkinga enginayo angazi noma ngeke ngisizeni angihlambuluke inhliziyo yami ngaphandle bafowethu wazi ukuthi ngisho popala abaqokiswe izitolo manje ngimbone kabi esasenqunu bese amgqokisa ngiyaye ngijule mina ngijule nakho ukuthi ngimzunga sibela ngimbuke nangemuva ngithi hey man angazi ngine demon elisirious yikho ngisho amantombazane emayelwa mina efake iketi ngeke ngize ngilamula ngamana bulalane ngeke mina iso nje ngeke mina awukhohlwa ngeke inkinga yami nje inhliziyo yami ngaphandle futhi ngine demon elisirious ngoba angithandazeleleki kwala ngisho ngayesontweni nomfowethu le eThekwini kwathiwa siphatha olive oil kunomfundisi owisa abantu bawa abantu ngibuka elapha ethi nje ngesandla umfundisi bewa abantu kuzinginqi abanye bayaqhashaza yazi ukuthi imihlola nje mina ngangezwe ngisho nje angizwa lutho ngiyabuka ukuthi labantu benzani kahle kwaze kwawa ngisho umfowethu omdala ngathi nawo mfowethu usashomanela laba bantu umfowethu uzongithengisa akho lunto ewisa umuntu akuyiki lewisa umuntu la umfowethu uzongithengisa ngeke angisayimpela ke phansi ngisho ukuthi bengizohlala phansi angisahlala phansi ngoba ngisathembe kwamfowethu ngama sajamelana nomfundisi wazi wasuka le waxebuka wezakimi wangibeka isandla la wathi yazi ngambuka lento diyalwa kahle wangifusha ngani lento ziyalwa ngabhalansa ngathi nangeke angisathembi umuntu ke makuwa ngisho umfowethu ngizothengiswa ngoba ngimenywe umfowethu la ngangimvakashele hlala lapha kuRussell ngeke ngathi umfowethu ushomene labantu ngeke angisawo so nje manje shuthi mhlambe kwakuyilo le demon lengibambile angazi kodwa nje ngine demon bafana akene ngisize inhliziyo yami ngaphandle